ejo aganira n'itangazamakuru kuri uyu mugoroba w'ejo yavuze ati ntabwo Real Madrid yaguhamagara ngo wange kwitaba, nta n'ikizira cyo kuba narakinye muri Atletico ku buryo ntajya muri Real Madrid. Ati hari benshi bakiniye Atletico kandi bakiniye na Real Madrid, ati why not igiwe. Ati cya kabiri nta kibazo na kimwe mfitanye na Vinicius, ati abahisemo ko kumpa Ballon d'Or nibo batoye bahitamo ngewe, ntabwo ari nge wahisemo gutwara Ballon d'Or, nubaha Vinicius numwe mu makinyi beza isi ifite. Ariko inkuru yabaye kimomo cyangwa se isa nk'iyateye ubwoba abakunzi ba Manchester City, ni ukuvuga ngo why not Real Madrid impamagaye muri iyi sama ntakitaba. Asigaje amasezerano y'umwaka umwe kuri contract ye, umusore w'imyaka 29, Ballon d'Or winner, yabaye umukinnyi ukomeye cyane, yabaye ishyiga ry'inyuma muri projet y'imikino ya Pep Guardiola muri no 6 agize mu myaka 9. Rodri yaje, Pep yaramaze ndumva ni nka saison nk'eshatu aje gusimbura Fernandinho, Luis Rosa amara umwaka umwe, undi mwaka wakurikiyeho itafatiraho. Numukinnyi mwiza, karite za Rodri hagati mu kibuga iyo ahari ibihe bye byiza kibirimo, numukinnyi utanga umutekano muri mediane ndetse na defense ye, ariko no hakaba nongeho n'ikindi kintu cyo gukina kanatsinda bya bitego, amafrape nyuma ya box, akaba umukinnyi w'umurideri muri we, akaba umukinnyi mantaro mu buri hejuru cyane, akaba n'umukinnyi ubona nyuma Sergio Busquets ibyo Pep Guardiola yifuza gukina mu kibuga, afite karite z'umukinnyi nka Rodri mediane bituma equipe ibasha guturuna neza. Nk'umukinnyi wese w'umwespanyol niwe mukinnyi watwaye Ballon d'Or wundi wa gatatu w'umwespanyol banyuma ya Alfredo Di Stefano, ndetse na Luis Suarez yatwaye muri za 60 akina Barcelona. Alfredo Di Stefano yatwaye inshuro ndumva ari ebyiri. Nk'umukinnyi wese rero watwaye Ballon d'Or, aba bakinnyi bose tubona ku mugane Burayi hari ikintu batajya bapfa gusubiza inyuma. Iyo uri umukinnyi ufatwa nk'umukinnyi mu by'ukuri ukomeye cyangwa se wibona nk'umukinnyi ukomeye uzibuka mu mateka, ni na byiza ko no mu gihugu cyawe imbere ugira icyo cyubahiro uhabwa igihe cyose ubashije kunyura mu makipe yaho aremereye. Natanga nk'urugero nk'umukinnyi ushobora gutwara Ballon d'Or muri Manchester United ari umwongereza, burya mu Bwongereza imbere agaciro abafite simbihuza nuko wenda yaba ari mwiza ayitwaye wenda nko muri Barcelona muri Espagne, hari ukuntu imbere mu gihugu abakeneye iyo respect. So Rodri rero nawe mu kubivuga gutyo nk'umukinnyi utekereza ko nawe muri Espagne akeneyemo iyo attention yahabwa n'Abespanyol, nk'umukinnyi uruka kurepresenta umupira w'amaguru wa Espagne agatwara igikombe gikomeye agatwara Ballon d'Or, nawe abashije gukina muri ziriya kipe ebyiri, imwe muri yakayicamo amateka akazandika ko yahaciye kandi akajyana n'icyo yafasha, ntabwo byamugwa nabi kuko equipe yakiniye Atletico Madrid ni classe nyuma y'ize equipe zombi ebyiri, ni equipe mu by'ukuri nto yareka tubivuga gutya imbere y'izo ngizo zombi. So kubivuga rero nibaza ko ni ukwerekana ko ari open kuba yakwifuza gukina muri Real Madrid, ndetse ko ari mu bihe bye byiza Real Madrid yamwifuza. Umwaka ushize hagiye haza linki inkuru zavugaga yuko Real Madrid ishobora kumutekerezaho, aza kugira ibibazo by'imvune bisa nkaho bicecetse birahwekera. Icyo gihe ntabwo twumvaga inkuru nk'izi ngizi, ariko nge nabihuza n'ibintu bibiri. Maybe ko Rodri ashobora kubatekereza ko kujya muri Real Madrid in case equipe yahamagara mu agent we kugaragaza ko ari keen to move bishoboka, kimwe nuko nanone bwari bundi buryo bwiza bwo kongera gushaka uburyo na equipe ye yamwongera amasezerano, cyane yuko umukinnyi ufite waguhaye byose yakugaragarije ko umutima ushobora kuba wafata ikindi cyemezo iyo mugiye muri position y'amasezerano. Uwo mukinnyi ibyo yagusaba umufite muri projet wabyemera. Havuga ni rero ibyo bintu byombi birashoboka kuri ino statement ya Rodri, gusa impungenge zikaba ngo ko Real Madrid ifite amabwiriza principles zayigenderaho ko umukinnyi
uri mu myaka 30 niyo waba warahabaye warakwanye n'ibingana gute no kukongera amasezerano biba gradually igenda ibara umwaka ku mwaka. Ese Rodri ku myaka 29 isatira 30 Real Madrid mu mibare yayo yakwifuza kumugira iryo hame rikaba ryatakara ikaba yarenga ikagira exception. Ese Man City ishobora kuzatakaza Pep Guardiola yo ntitekereza ko ubuzima bwo kuri dafite Pep Guardiola izakomeza kubakira ku bakinnyi bayo bayifashije kubaka amateka bakazanasorezamo ari abaregenderi. Ibyo byombi ndabibona muri no statement ya Rodri. Ya byose byombi babishoboka nko wari ubivuze, ariko nekereza ko icyo nge nakuramo cyane cyangwa se nkimara kubona amagambo ya ubundi Rodri yabaye kiriya kujya kuvuga si nka abavuga ati ndi ready kumuvinga. Ntabwo yavuze bamubajije siko bimeze. Uraha hamaze iminsi yavuga ibintu byo kuza muri Real Madrid, urabivuga iki? Asubiza ari amagambo sibyo, kandi byadashyizemo ingingo iremereye. Umukinnyi wese wa Espagne nka equipe y'igihugu ya Espagne burya hari ukuntu ab'Espanyol biyumva nkaho ama equipe yabo FC Barcelona na Real Madrid ari ama equipe arenze ku isi kandi ni nabyo bihagije fan base nini ku isi ku buryo gutwara Ballon d'Or utarakiniye ayo ma equipe muri Espagne uri mu Espanyol arakamura ari cyubahiro hari agasinyatiri udashyize karimo karabura akantu kabakaburaho. Rodri yabaye umukinnyi mwiza, ariko navuga ko abafana ba City bambabarire, ariko muri Espagne yabikoreye ahantu hatari ahanyaho nk'umwe Espanyol. Ibi bintu byose Rodri yakoze yaza kubikora imwe muri ama equipe Barcelona na Real Madrid abari ikindi ahubwo afite ballon, ashobora kuba afite Ballon d'Or zirenze ebyiri cyangwa zirenze imwe, cyangwa se akaba yarayitwaye imbere y'igihe, mbere yuko atwara ya 2024 mu mbone zanjye. Rero iyo ndebye aya magambo icyo yavuze, icyo yasubije ni umukinnyi mu gikombe cy'isi aruzuza imyaka 30. Urebye performance arimo aragira, ukareba iyo myaka hafi 7 amaze muri Man City, ukareba ibyo amaze kwiha, hakiyongeraho no kuba City irimo irahindura ikiragano gishya. Binavugwa ko umwaka utaha Pep namara kugenda bivuze ngo hazaza undi mutoza biri like ko ashobora kuza kutazakenera Rodri mu mikinire ye, cyangwa se abakinnyi bavuga ko ari umutoza mutoya akaza umutoza. Ibyo bintu biri mu bintu Slot n'abari marazira hariya muri Liverpool. Abakinnyi bakuru hari ukuntu nyine none yusanze nk'aba baba wina bisaba nyine kwigengesera kwitwararika. Kuvuga wenda abo ba Enzo Maresca birashoboka ko babatoza yego sava n'undi wese yashoboka, ariko nasireka turi abakinnyi abo twavuga ngo ni backbone City isohoye muri no sama abitakaje muri sama ya 2025 umuzamu Ederson Moraes yungo yaciye yaragiye imyaka 8. Kyle Walker imyaka 10 n'atari 11 yaragiye. Kevin De Bruyne yaragiye imyaka 8. Bernardo Silva zabagenda ko arasoza amasezerano yarabajeje na 8. Ilkay Gundogan yaragiye. Sezo Bernardo Silva ntibenda kumwongera amasezerano mu bigaragara. Oya we byamaze kwakiriye sibyo. Bivuze ngo muri abo bakinnyi twavuga ngo babaye ikigali ry'inyuma muri no success ya Manchester City basigaranye Rodri gusa. Nawe ku itariki 22 z'ukwa gatandatu urimo kuza yuje imyaka 30. Niba Pep Guardiola ari bugende hakinje undi mutoza ukaburira abakinnyi barimo baragura, ne equipe igiye kujya mu kubaka nayo ikiragano gishya. Umusimbura we ari muri equipe deja amaze umwaka muri Gonzalez. Nibinanga ne equipe idafite ikibazo cyo kujya gushaka undi ku isoko. None wakongera mu mwaka ushize n'uyu mwaka ukuntu Rodri we ubwe urana umwaka ushize wose yaravunitse, uyu nguyu yarwanye na fitness ku buryo bugaragara, arimo aragaruka. Urumva nibwo agisa nk'urimo kugaruka. Ukavuga ko bibaye nyine ibyo bintu bibiri nka transfer boosting kugira ngo arebe ko byo bateranye umwaka umwe kunde asigaje, cyangwa se yakora niyo move, cyangwa se akaba yakora niyo move akajya muri equipe
nini akajya gwenda bakamuha imyaka 3 ya nyuma, bakamuha imyaka 3 cyangwa se 2, akazaba afite 3 agasohoka muri ekipe, na cyane ko Real Madrid umurongo twabibonyemo ntabwo ikiri ikipe yiteguye kujya ku isoko ry'amafaranga menshi cyane, keretse umukinnyi w'umunsi y'imyaka 20 uheruka kurenza miliyoni 50 ku isoko ry'umukinnyi wengeje imyaka 20 2019 igura Hazard. Hazard amaze gukubita Hazard bamuzanye afite 29 cyane 7 yari mukuru kuko kariyeri ye yose yari muri Lille na Chelsea, yari mukuru afite nka 29 yari nka Rodri, urumva nibwo baheruka kurenza miliyoni 50 ku isoko. So bivuze ngo rero hari uwo murongo bakizeho, ariko noneho uyu mwanya wa nimero 6 abantu bakina umupira barabizi nta hantu utajenjeka, kandi rero nta hantu utajenjeka utavuga ngo nta hantu mfite umukinnyi mengetse uzabikora uri Liverpool gitwarane na Gravenberch, ariko sezi kurikiyeho ntuzatinda kubona ko wibeshye kutamufite. Uriya ni umwanya ukinwa n'umukinnyi Donatille ari wo mukino ari umwanya we akinaho ariko tarayimeze, ni umwanya Donatille. Urebye rero mu bari Jaber Rose yari yabasabye Subimendi, banga kumumugura. Ni umwanya nabo ubwabo babibona kuba bakeneyemo umuntu kandi bafite Aurelien Tchouameni. So rero bishoboka ko nawe nta kintu byabitwaye ibyo kubera kintu Atletico Madrid byo nanjye mbona uretse kubahanganyisha ku izina gusa, ariko nta birenze kuko Real Madrid yagiye nabaha abakinnyi benshi, ahubwo si n'umukinnyi wagiremo ibihe bidasanzwe akinamo iyo myaka myinshi abe mu ishusho ya rivalite ya Atletico Madrid na Real muri no myaka kuba abantu basangiye umujyi ngi mbona nabi. No Real yabahaye Llorente, hacemo ba Alvaro Morata na ba Hernandez, ba Alvaro Morata, ni benshi ba Nuza, kandi abakinnyi benshi bagiye baza no muri Real Madrid bavuye muri Nuza, bavuye muri Atletico kandi ari abahanga. Santiago Solari yaje muri Real Madrid mu 2000 direct avuye muri Atletico Madrid, we n'ahandi yaciye nka bino bya Thibaut Courtois. Ibyo ni bisanzwe nta kuvuga ngo umukinnyi yaciye muri Atletico Madrid ngo nta kintu Real ukuye muri amwana wa Simeone Jondo wabitangaje, urebye abandi n'ibintu byamenyerewe. Ngiye mbona uretse ko sezoze agize 2 Rodri mbona Real Madrid yatekereza uwundi w'igihe kirambye, urumva Rodri noneho ikagumana Tchouameni ikemera igahendwa igashaka undi mukinnyi. Ubu Rodri yasa muri nimero 6, Rodri ashaka baterase nziza kandi niza arangije muri site ebyiri atari nziza, wese ushobora gukora rega Deu unarebye aba nimero 6 aba nimero 6 ubu ngubu bariho uzi ko umwaka utaha ari nk'amakipe azariska kuzajya nkeretse uguze Adam Wharton yari yavuzwe, ariko kugura Adam Wharton bazana Rodri wamuzana akagutaraseze 2 hariya ukabura ko ari n'umukinnyi upfupfunuka aho ngaho ukabona kumuzana. Sezoze nyine imyaka ibegari cyo gihindutse cyakora nanone ufite imyaka ingahe 25 namuzana Rodri agakini 3, ariko se Tchouameni we ko nawe amaze kwerekana ko amaze kurwereka ko igihe kibaye byiza akabona umukinnyi bro muri Vitinho wari uvuze bikaba byashoboka ko bamubona. Ndi nimero 6 ari mwiza ninde waza muri no sama keretse cyonyine ikintu cyonyine cyatuma bagura Caicedo rega nawe si nimero 6 100%, keretse ikintu cyonyine cyatuma ugura Rodri Man City yemeye kukiguwe ikavuga iti n'ubundi asigaje umwaka umwe n'umuduhe 30 tabahenze Real yamutwaye 30 aho nta kibazo, ariko kujya gutanga miliyoni 80 kuri Rodri ntago bishoboka, none biragoye. Gusa Real mubonye ngiye mbona yabonye umukinnyi mwiza ku mwanya urwaye, byibura bikaba nka quick fix igihe gito gishoboka, ikazaba yitonze gushaka umukinnyi w'igihe kirekire.